Читання книги пророка Ісаї. «Возрадуется пустыня, и сухая земля, и степ возвеселится, и зацвете, як шафран. Буде пригоже цвести и тешиться, и радоваться буде, и спевать. Слава Либана буде дадена ему, понор Кармелю и Сарона. И они убачат славу Бога, велич нашего Бога. Узмацуйте слабые руки, узмацните дрыжачие колени. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Ваш Бог, вось ваш Бог, помста прийде, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады очи сляпых будут бачить, и уши глухих откроются. Тады кульгавый колень подскочить, и язык немых ускликне радостно. Выбавленные Паном вернутся и придут на Сион с радостным спевом. И вечная радость открые их головы. Веселье и радость наполнить их, а журба и стогны зникнуть. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Бог навеки заховає вірність, справедливо судить покривджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язням. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Пан очі сляпим откриває, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужоземця. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Пан сироту і вдову підтримує, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог сіоні з покоління у покоління. Прийди, о Пане, каб усіх нас збавить. Читание послания святого апостола Якуба. Терпливими будьте, брати, аж до прийстя Пана. Вось земляроб чакає каштовного плоду землі, і дзеля яго довго терпіть, пакуль не атрымае плод ранні і позні. Будьте терпливими і ви, умацуйте ваше серце, бо наближається прийстя Пана. Не наракайте, браты, один на одного, каб не быць асуджанымі. Вось суддзя стаіць пры дзвярах. За прыклад цярплівасці і великадушнасці, браты, возьмите пророкаў, якія прамаўлялі ад імя Пана. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастив мяне, обвещать добрую новину Боги. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тобі, Пане. Один з тих, хто сидів разом з Єсусом, сказав йому,
«Szczęśliwy той, кто будет есть хлеб в владарстве Божьем». А он сказал ему: «Один человек наладживал великую вечеру и покликал многих. Коли настал час вечеры, послал слугу своего сказать запрошенным: «Пройдите, бо уже все готово». И почали все, як один отговорваться. Перший сказал ему: «Я купил поле, и мне треба пойти поглядеть его. Прошу тебе, пробачь мне». Другий сказал: «Я купил 5 пар волов и иду выпробовать их. Прошу тебе, пробачь мне». Инший сказал: «Я оженился, и тому не могу прийти». Вернувшийся, слуга рассказал про это своему господару. Тогда господар дома, разгневавший, сказал слугу своему: «Иди хутчэй на улицы и завулки города и приведи сюда убогих, коллег, сляпых и кульгавых». И сказал слуга: «Пане, зроблено, як загадав ти, і яще есть место». И господар сказал слугу: «Иди до дороги загородів и примушай прийти, как наполнился мой дом. Бо кажу вам, что никто з тих запрошених людей не покаштує моей вечери». Это слово Пана. Чем больше читаю Новый Заповет, особливо Евангелие, тем больше бачу, что я вельми моцно подобный до апостолов. Яны так само были наполнены страхом, имели свои комплексы, думали только выключно про самих себе. Сапраўды были перакананы и моцно верили, что Иисус Христос прогоніць рымлянаў, якія ў тыя часы были их оккупантами, заснуе новую моцную супердзяржаву, где кожны будзе мець дом с лужайкой, добрую працу, медицина на высокім узроўні, а і пенсії таксама адпаведныя. Паважаныя, яны сапраўды апостолы хацелі пры Езусе Христе зарабіць. Пётр калісьці адкрыта запытаўся: «Пане, мы пакінулі ўсё, дамы, дзяцей, жонак, полей, палі, і пайшлі за табою. Што мы за гэта атрымаем? Чытай паміж вершамі, колькі ты нам за гэта дасі». Кто-то скажет: «Типичный еврей». Мама сынов Забедея подходит до Иисуса и просит, как одного сыночка, это Якуб и Ян, посадил бы с правого боку своего, другого с левого. Об чем просила? Напевно, не думала про владарство Божие. Не про небо. Сегодняшней мовой сказала: «Пане Езу, дай моему одному сыну посаду, может, министра финансов, а другого зроби отказным, хай будет министром справ замежных». Вот такий Лавров, только версия юдейская. Поважанные, до апошней хвилины апостолы не разумели науки Иисуса Христа. Самые ближайшие они не разумели. Коли Иисус Христос первый раз предказал свою муку, смерть и воскресение, святый Петр як зареагировал. И он не взял, и он его вырвал на бок. Вырвал Иисуса с его дороги и хотел перетянуть на свою. И тогда почал, как пишет евангелист, докарать наставника. Вучень починає вчити наставника і каже: «Пані, ні, нехай це на тебе не прийде, будеш жити довго і щасливо, нехай тебе Бог боронить». Аргумент такий побожний. Это значит, что быцем Петр думає по-божому, а Иисус уже нет. Ты будешь жить долго и счастливо, а мы разом с тобою будем так само володарить. Поважанные, чему так Петр зареагировал? Не только тому, что он был холериком по характеру, але не хотел чуть, что Иисус помре, бо разом с Иисусом помрут все его надеи, планы, прагнения, проекты. И он инакше себе уявлял быть апостолом, чем Иисус Христос, и тому за это змагался. И он змагался за свое. Уважаемые, коли перенесем это на наше життя духовное, и коли у нас что-то не пойдет по нашей думке, часами Пан Бог будет виноват. Як у одной супольности законной сестер, одной
ksiądz ну, хотел помолиться и побыть один. Как никого не было. Взял ключи от костела, пошел, закрылся. Из закрыстой, бо кляштар был злучены с костелом, закрыстой, выбегая сестра законная, перед на святейшим сакраментом становится на колени и говорит так: «Ты, еврей, до Иисуса Христа, ты меня выставил посмешищем. У тебя есть время до вечера, чтобы это вернуть все. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому». И вышла. Паважаныя, калі Езус Христос другі раз прадказаў сваё цярпенне, але таксама сваю хвалу, евангеліст запісаў: апостолы не разумелі гэтага, а баяліся яго пытацца. Не разуметь и бояться спытацца. Як наш настаўнік у 11 класе па фізіке гаварыў: найгорш не ведаць і забыцца. Што ў гэтым стыднага, паважаныя? Калі толькі ж прыехаў у нашу парафію Фенанго дель Айре, гэта дзесьці так 1,5 гадзіны язды ад сталіцы, Мехіко, я вучыў іспанскую мову, але не з такой скорасцю, як яны гавораць. Яны, конечно, вельмі адкрытыя людзі, радасныя, мексіканцы гэта бомба эмацыянальная. Але 2 тыдні пасля прыезду яны ўжо хочуць, каб расказаў бы пра свой край, а як там у вас, пытанні задаюць, мне галава трашчыць. Ну я стаяў ужо, думаю, ай, гавары, жанчынка. Стаяў і ківаў: sí, claro, comprendo, le comprendo usted, все, понимаю, ты говоришь, все разумею. Она в певному моменті затрималася і каже: а що ти поняв з того, що я сказала? Було скриготання зубов. Я зрозумів, що не треба робити собі героя. І герої закончилися разом з Совєтським Союзом. Коли 3-й раз Ісус Христос говорить про своє терпіння, адыход і воскресення. І гэта вельмі моцна падкрэслівае евангеліст Лука. Паважаны, калі адкрыеце вось апошнюю вечеру, прачытаеце, што дзеліцца з імі, з найбліжшымі, тым, што будзе найважнейшае. А яны ў гэты час паміж сабой спрачаюцца, хто з іх больш важны, хто павінен мець больш шацунку, аўтарытэту і ўлады. Падчас апошняй вечеры. Паважаныя, у садзе аліўным усе здрадзілі Езуса Христа, не толькі Юда Іскарыёт. Все паўцякалі. А Пётр проста ў твар скажа яму: я цябе не ведаю. Я гэтага чалавека першы раз на вочы бачу. Пётр, які з аднога боку ходзіць па вадзе, з другога боку раптоўна траціць веру, пачынае тануць. Невялікая бура на возеры, а ўсе апостолы панікуюць. 12 мужчын, большасць з іх былі рыбакамі з дзяцінства. Пачынаюць панікаваць. І пасля воскресення Езус прыходзіць да іх, праз дзверы закрытыя, бо пасля воскресення для яго няма абмежаванняў. Гэта магчымасці ўжо з Божага валадарства, нелюдскія. Прыходзіць і, паважаныя, што кажа? Ані слова прэтэнзій, заўвагі, рахунку сумлення ім не робіць, не кажа: чаму вы мяне пакінулі, вы абяцалі быць са мною, а паўцякалі і гэтак далей. Толькі кажа: не бойцеся, я спашлю вам Духа Суцяшыцеля, і ён вас усяму навучыць. І паглядзіце на тых самых апосталаў. Гэта ўжо будзе 2 том Евангелія паводле Лукі, гэта будуць дзеі апосталаў. Як гэтыя людзі змяніліся? Паважаныя, яны змяніліся на 180 градусаў. Быццам іх падмянілі. Знешне тыя самыя, але ўжо унутры не такія. Яны сапраўды адкрываюць дзверы вячэрніка. Да гэтага сядзелі схаваўшыся. Баяліся выйсці на вуліцу, каб іх пасля Ісуса Христа не ўкрыжавалі. І паглядзіце, некаторыя людзі ў нашым 21 стагоддзі могуць пражыць столькі гадоў вот так зажаўшыся. Так рукі завязаўшы на вузел. І вельмі часта альбо баяцца, каб іх не пакрыўдзілі, альбо баяцца, если свае рукі развяжуць, то могуць нарабіць бяды. Гэта як адзін наш палатын старэйшага ўзросту маліўся, кажа: пане Божа, дай цярпялівасці, бо як дасі сілу, але нараблю дзялоў.
яны адкрываюць дзверы, яны выходзяць. І фізычна, і ментальна яны выходзяць, яны пачынаюць гаварыць, яны не маўчаць. Гаварыць і гавораць з мудрасцю, з разважлівасцю, цярпялівасцю, якой раней не мелі. Як можна растлумачыць такую раптоўную перамену? І тут наша сучасная псіхалогія, яна бессільная. Нельга гэтага зрабіць пры яе дапамозе. Бо гэта сапраўды цуд. У кароткім часе змяніць чалавека, паважана, але змяніць так, што ён пасля гэтай перамены будзе ў гэтым трываць. На кароткі час, то тут і цуду не патрэба. Мы самі можам прыкінуцца альбо зажаць зубы і себе выціснуць апошнія сілы. Ну, напрыклад, даведаліся вы, што ёсць, альбо я, што ёсць цёця в Штатах, якая вам абяшчала наследдзе. Ну, але трэба зрабіць тое, тое і тое. Кажа, ну, трэба прыкінуць, сколькі нас завішчала. Ага, ну, то я магу гэта зрабіць. Вытрываю. Паважаныя, а яны пасля спаслання Духа Святога былі адменены і такімі засталіся да канца сваіх дзён. І гэта менавіта тое, аб чым гаворыць Ісус Христос. Дух Святы не толькі навучыў іх тэорыі, гэта значыць, што гаварыць пра Ісуса Христа. Гэта Дух Святы даў ім адвагу, якой раней не мелі. Мудрасць, якой таксама не вучыліся. Цярпялівасць, разуменне і да сябе, і да тых, да каго ішлі. Так дзейнічае Дух Святы. Не тэарэтычна, толькі ў практыцы. Хтосьці скажа, прыгожая гісторыя, ксёндз. Але гэта было 2000 год таму назад. Што яна мае супольнага з намі, з людзьмі, якія жывём тут, з гэтым горадам, з гэтай краінай, з гэтай часткай Мінска, з маім домам, са мной самім. А ну, паважаныя, гаворым гэта дзеля таго, каб яшчэ раз сабе усвядоміць, прыпомніць, што тое самае Дух Святы можа ўчыніць і ў маім жыцці. Бо падчас кожнай святой імшы тут прысутнічае такі сам Дух Езуса Христа. Нічым не горшы. Ён не выветраўся, ён не састарыўся, ён не страціў сваёй вартасці, важнасці, тэрміну дзеяння. Такі самы, 100%. Нічым не горшы. Ёсць толькі адно але. Можна было б прыходзіць на імшу святую 5 раз на дзень, 10, прымаць святую камунію, адыходзіць да дому і нічога не зменіцца ў маім жыцці. Абсалютна. Пакуль свядома не запрагну, сапраўды так сапраўды не захачу прысутнасці Божага Духа ува мне. Да гэтага моманту Езус не зробіць абсалютна нічога без маёй згоды. Вось у гэтым заключаецца ўсемагутнасць Бога. Ён можа ўсё, але не хоча рабіць нічога на сілу. У гэтым яго праяўляецца, як кажуць, высокі ўзровень. Паважаны знакаміты мастак Вінсент ван Гог. Ён, калі жыў, яго таланта ўвогуле не заўважылі і ніхто гэтага не дацаніў. А нават смяяліся, казалі, што ён змарнаваў сваё жыццё, прысвячаючы яго мастацтву. На сваіх абразах ён зарабіў нецэлыя $85. Больш, амаль усе грошы ён атрымоўваў ад свайго брата. Не памятаю, старэйшага ці малодшага, здаецца, старэйшага. Каб мог пражыць, канец з канцом звязаць. Пад канец жыцця захварэў дэпрэсіяй, ну і скончыў жыццё самагубствам. Сёння за карціны гэтага чалавека людзі плацяць не толькі некалькі мільёнаў долараў, але некалькі дзесяткаў мільёнаў долараў. Скажыце, паважаныя, што змянілася ў яго карцінах? Правильно? Уста младенца глаголят истину. Нічога. Я сидзеў, думаў, можа, это пыль, якая стагоддзямі пакрывала яго абразы. Паважаныя, даслоўна нічога. Людзі сабраліся, і людзі прызналі іх вартымі, важнымі, ценнымі, каштоўнымі. Людзі надалі ім вартасць. Штосьці падобна адбываецца і на святой імшы. Тут, на гэтым алтары, заўсёды такі сам пан Бог. Ён не змяняецца. Заўсёды адкрыты, сардэчны, гатовы дапамагаць.
але ці зменіць маё жыццё залежыць толькі выключна ад мяне самога. Калі так, то, як кажа псальміст, паплывуць рэкі знутра гэтага чалавека, паплывуць рэкі вады жывой. А калі, напрыклад, прыходжу на святую імшу, ну і нуджуся, і толькі чакаю, калі ж яна скончыцца, ну то гэта знак, што так сапраўды Пана Бога яшчэ не патрабуе. Не кажу гэта дзеля таго, каб зрабіць камусьці рахунак сумлення альбо асудзіць. Не маю да гэтага ніякага права. Але, паважаныя, мой падыход да літургіі, мой спосаб, як я перажываю сакраменты, мне паказвае ў першую чаргу, мне самому, чаго я так сапраўды прагну. Бо розумам, тэарэтычна, можна сказаць многа рэчаў. Але практыка, яна нас як бы ставіць перад люстрам. Калі хтосьці, напрыклад, прыходзіць на святую імшу, бо не хоча, каб дрэнна пра яго гаварылі суседзі. Скажуць, католік, верыць, а не ходзіць, не практыкуе, то пасля святой імшы ён атрымае роўна столькі, сколькі прагнуў. Ён выйдзе адсюль з перакананнем, што закрыў рот злым языкам. І больш нічога з этой святой імшы не забярэ з сабой дадому. Калі хтосьці прыходзіць на імшу, бо, напрыклад, баіцца, што як я не выканаю нядзельнага абавязку, то Пан Бог разлуецца і мяне пакарае, то пасля святой імшы выйдзе перакананы, што Пана Бога задаволіў, споўніў нядзельны абавязак аж да наступнага разу і будзе жыць спакойна. Паважаныя, ёсць і такія людзі, якія не прыходзяць, але хочуць апраўдацца, каб гэта выглядала аб'ектыўная прычына. Добра, цяпер ёсць аб'ектыўная прычына. Людзі хварэюць, пандэмія, і сапраўды, хтосьці альбо баіцца старэйшых людзей не заразіць, альбо хварэе, не сядзіць дома, але потым ізноў выходзіць з каранціна і прыходзіць. Паважаныя, я не гавару толькі пра гэта. Я гавару тое, што калісьці адзін наш сабрат па-латын сказаў сваім парафянам: прынесці сваё цела ў касцёл — гэта не значыць быць на святой імшы. І мы і вы добра ведаем. Можна быць на імшы, стаяць на ёй, сядзець у лаўцы, а ў гэтым часе ўвесь Мінск праляцець, перапланіраваць тыдзень, вярнуцца ў мінулае, заглянуць у будучыню. Так як у адным доме можна жыць, фізычна адзін аб аднаго локцямі сутыкацца, а ўвогуле нічуць і не разумець. Таму, паважаныя, вяртаючыся да Евангелія сённяшняга, канешне, калі зайсці на католік байт, то там Евангелія пра Яна Хрысціцеля, але гэты фрагмент спецыяльна дабраны да рэкалекцыі. Шчаслівы той, хто будзе есці хлеб у валадарстве Божым. Чаму юдэі уяўлялі так сабе валадарства Божае, што гэта будзе вяселле, дзе ніколі не скончыцца добрая яда, добрае віно, музыка і танцы. Гэта будзе заўсёды, не знаю, карнавал бразілійскі, але можа не так даслоўна, але заўсёды трывае. Там месяц, а там вечнасць. Трэба паглядзець на карту. Паважаныя, на тыя ўмовы, у якіх яны жылі, а і жывуць па сённяшні дзень. Самыя ўрадлівыя землі — гэта возера Галілейскае на поўначы і каля возера. Там самыя прыгожыя вінаграднікі. Яны часамі выглядаюць як архітэктурнае сооружэнне. Яны сапраўды прыгожыя. Далей толькі ўздоўж ракі Ярдан урадлівая глеба, потым мёртвае мора і ўсё. І заканчваецца ўвесь Ізраіль. Здаецца, там 400 ці 500 кіламетраў. Такая даўжыня, але шырыня, не памятаю, невялікая. І гэтыя людзі уяўлялі сабе, што так будзе ў вечнасці, бо гаварылі пра тое, чаго ім не хапала ў жыцці штодзённым. Калі б нам задаць пытанне, як я сабе уяўляю вечнасць з Панам Богом. Паважаныя, думаю, што было б шмат падобных рэчаў, але думаю, таксама мы здзівіліся б, як самі уяўляем, чаго спадзяёмся.
а і ўбачылі б чаго ўжо тут не хапае. Як казаў адзін прафесар, ці гэта пагаворка, я ўжо не ведаю, праўда ці ложь, но сэнс у гэтым ёсць. І я просто обязан иметь любовницу. Ну, не практично, теоретично. Хай жонка думае, што я ў яе, яна думае, што я ў жонкі, а я раз-раз і в бібліятэку. Для гэтага чалавека вечнасць была з Панам Богам. Пан Бог, вялікая бібліятэка, і ніхто мне не перашкаджае. Паважаныя, таму так уяўлялі сабе юдэі жыццё вечнае. І тое, што піша далей евангеліст. Пасылае гаспадар запрошаных. Юдэі запрашалі на вячэру 2 разы. Першы раз афіцыяльна, калі высылалі такое, ну, пісьменнае запрашэнне, і на яго трэба было адказаць лёгкай адмовай. Падкрэсліваю, лёгкай. Трэба было, ну, на сённяшні дзень сказалі, ну, не знаю, подумаю, я посмотрю в своем ежедневнике, может, выкраю часик другі. Але калі ўжо прыходзіў слуга, і гэта было ў дзень вечары і запрашаў, то запрашэнне трэба было прыняць. Калі не прымалі, то значыць абражалі гэтага гаспадара. Гэта быў знак непавагі, недахоп шацунку. І паважаныя, паглядзіце, калі ласка, што адбываецца. Людзі не прыходзяць, але якія погады яны даюць, якія аргументы? Першы кажа, я купіў поле і іду паглядзець яго. Вы можете сабе ўявіць, што вы маеце купіць поле і не ведаеце, што купляеце. А гэта яшчэ на дадатак юдэй. Даўно быў, даўно пералапаціў і даўно паглядзеў. Мы сёння ідём, не ведаю. Ну, бацькі думаюць, што падарыць на святы дзецям, выбіраюць падаркі, ходзяць, прыглядаюцца. Я таксама хаджу, племяннікаў маю, скідкаў шукаю. Звычайна. Тое самае можна купіць у другім магазине. Купляем сабе адзенне. Ну, мужчыны таксама прыміраюць, але думаю, што жанчыны больш разоў. Якуюсьці кофтачку, альбо пальто, каб не выкінуць грошы на вечар. Шкада за кофтачку аддаць 25 рублей, потым яе не насіць. Ну, хіба хтосьці мае, можа сабе пазволіць. Паважаныя, далей, другі аргумент. Я купіў 5 пар валоў і іду і выпрабаваць, прашу цябе прабач мне. 5 пар валоў гэта 10. 5 ярмоў. У ярме месціліся, ну, 2 валы. Гаспадар меў на той час каля 100 гектараў зямлі. І ён кажа, я не ведаю, што я купіў. Адгаворка звычайная. Едзем купляць машыну, калі не ў салон, ну то бяром механіка, каб паглядзеў. Пад капотам, за капотам, падлезку, ўсё. Сеў, праехаўся, паслухаў. Ці мотор добра робіць. І трэці кажа, я купіў, прабачце, я жаніўся. Ну, ладно, сказаў, то сказаў. Я купіў. Перад тым, як ажаніцца, у юдэяў вяселле было 2 этапы мела. Першы этап, калі муж і жонка былі дзецьмі. Бацькі паміж сабой дагаварваліся, заключалі брачны кантракт і яго падпісвалі. Там роўненька было сказано, сколькі сям'я маладога павінна заплаціць за маладую. Вот я посоветовал бы сейчас феминисток отправить на год, на 2 у ту Украину. Мы правоў не маем. Паважаныя, а потым другі этап, калі ўжо падрасталі, вяселле. І пасля вяселля пачыналі жыць разам. Малады прыходзіў, забіраў маладую, прыводзіў сваю хату, з гэтага моманту яго хата станавілася яе домам. Так было ў прыпадку Юзефа і Марыі. І гэты трэці кажа, я жаніўся, і таму не магу прыйсці. Паважаныя, ён не сказаў, што я жанюся. Ён не сказаў, што паралельна гэтай вячэры будзе маё вяселле. Он сказал, я жанился, время прошедшее, завершенное. С чем мы его и поздравляем. Пытанне, чему боялся покинуть жонку. Пытанне открытое.
что-то мне вылетело в голову. Вот так слишком сконцентрировался на жонке. Вот всегда женщины будут виноваты. Поважанные, Иисус хочет сказать этой приповестью. Поглядите, что эти люди стратили. А стратили магчимость даром добра з'есці, выпить доброго вина, потанцевать, споткать богатых, уплывовых людей, могли еще бизнес замутить, бо это юдеи. На заканчение такой великой вечеры, богатой, бо это господар богатый, бедные не могли себе такого позволить. Господарка подкреслить свой статус, и он еще раздавал запрошенным подарки. Можно было набрать для дяди Вани, тети Люды, для тещи, коли добро жил, и для жонки, якую боялся покинуть. А повод, для якого эти люди не пришли? А повод один. Не хотели. А все остальное это отговорки. Ну, это не дотычить вас, бо вы как раз присутнічаєте на святої мші. Але, поважаныя, я калісьці пачуў такія словы. Вось на пілігрымцы, вось там святая імша, там адчуваецца клімат, там неба ўжо сыходзіць на зямлю. Я пілігрымкі люблю, нічога супраць іх не мае. Ksiądz Олег іх яшчэ вядзе. Паважаныя, толькі давайте паглядзім, колькі часу людзі рыхтуюцца, пакуль прыйдзе час святой імшы. Устаюць з раніцы, перад святой імшой адспяваюць. Што адспяваюць? Гадзінкі аб блізаганым зачацці Маці Божай, паслухаюць канферэнцыю, адгавораць адну другую частку ружанца. Калі імша ў абед, то імша, калі пасля абеда, то і вяночак да Божай міласэрнасці, і другую канферэнцыю. Калі гэта ўсё злажыць, колькі выйдзе часу падрыхтоўкі? Калі мы прыйдзем на святую імшу, ну, можа, не прайшоўшы столькі кіламетраў, сколькі на пілігрымцы, але без падрыхтоўкі, ну, то будзе складаней убачыць Пана Бога тут, у гэтай капліцы. Паважаныя, на гэтым алтары Езус Христус прысутнічае, канешне, не так, як падчас Божага нараджэння. Каб было ясна, было толькі адно ўцелаўленне. Тут нема Езуса Христа з ручкамі, з ножкамі, з галоўкай, тут нема малога дзіцятка. Была толькі адна мука, адна Вялікая Пятніца, і больш яна не паўторыцца. Але паважанае тое, што паўтараецца. Моцай з мёртвых паўстання для Езуса ўжо няма ніякіх абмежаванняў. І он можа быць ва ўсіх касцёлах адначасова, на ўсіх алтарах, ва ўсіх капліцах, катэдрах, касцёлах, каплічках і гэтак далей. І гэта моц з мёртвых паўсталага. Таму, паважаныя, жадаю ў першую чаргу сабе і нам усім тут прысутным навучыцца бачыць Бога ў сакраментах. Бо калісьці прыйдзе момант, і мы да яго рыхтуемся падчас адвенту. Адвент мае две часткі. Падрыхтаванне да 17 снежня на паўторнае прыйсце Пана, пасля 17 снежня да 24 непасрэдны час падрыхтоўкі да свята Божага нараджэння. Калісьці прыйдзе момант, калі станем перад Панам, і ён пакліча мяне па імені. Назаве маё імя. Ці я распазнаю яго голас. Ці я буду здольны убачыць таго, каго ўжо ўбачыў тут. Калі так, то наступныя словы будуць з Евангелія, я думаю, што такія, альбо падобныя. Слуга добры і верны, ты быў верны ў малых рэчах, увайдзі ў радасць свайго Пана. Амин. Веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу все сталося, и Он для нас, людей,
и для нашего спавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и жива. І в хуткім вертанні митрополита на Радиму тебе про Чтобы я смог сделать все, для чего ты меня призвал. Измени меня. Чтобы я смог сделать все, для чего ты меня призвал. Измени меня. Чтобы я смог сделать все, для чего ты меня призвал. Измени меня. Молитесь. Счастливо мою и вашу вяру. Бога, зачем открутаем. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Дозволь нам, Пане, за данным сердцем складать Тебе нашу вяру, у якой исполняется Eucharystyczная таємниця. И дай, как пьяна, здійснил в нас плен Твоего избавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. возносим до Пана, Подякуємо Пану Богу нашему. угодно это и справедливо. Сапроти годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Ojcze, Всемогутный Вечный Боже, раз Христа Пана наша. И Он при первом своем присти с покорою, принявши тело, выгнал Твой спрадвечный наказ, и нам открыл шлях до вечного избавления. И Он знов придя у зянні своей славы, как дать нам обяцанные дары, яких мы в чуванні з надією чекаємо. Тому з аньолами, арханьолами і з усіми святими ми обвящаємо Твою хвалу разом з ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Благословленный тот, кто приходит в меня, Пана. Благословленный тот, кто приходит в меня, Пана. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Zapravdy Boże, Ty święty, krynica wszelakiej światłości, temu jedność z усім Kościołem. Pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостола Духа Святого. Раз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. А святитель, дары рассудил Духа Твоего, как я наставлюсь для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал
i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem powiększony wziął kielich, znów tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага запавета, якая за вас і за мною будзе проліта дзеля прощення граху. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя хвали. Wspominając śmierć i wielkich powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одного. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всім świecie, udoskonale u любові, разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Памятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и Явранником, со святыми апостолами, святым Яном Евангелистом, Максимилианом Марием Кольбе, со святым Винцентом Полетем и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам как Збавителя своего единородного Сына. Тому осмелимся казать. Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво успокой дни наши. Поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Kościoła Twojego, i будь ласкаво, згодно з Твоєю волею, даруйте спокойную едность. И
i żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiądy będzie z Wami. I z duchem Twoim. Ujawniajcie bliźnich, znak spokoju. Boży, jaki daresz na siebie braki sercu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki daresz na siebie braki sercu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem, a dary nas upokojem. Будь Baranek Boży, boś Той, хто бере на себе грехи світу. Щасливо я покликаний на вечерю Його. Panie, ja nie warty, aby Ty weszł do mnie, ale skaży tylko słowa i będzie zdrowy na duszę. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь się, boś Бог наш прийdzie i zbawić nas. Numer 50.
Святий Бог уладар. Святий, 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 святий Пан. Святий, 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 святий Бог уладар. Сердца открываю я, руки взношу на Тебе, мой Бог, войди и с нами будь. Сердца открываю я, руки взношу на Тебе, мой Бог, войди и с нами будь. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Сердца открываю я, руки взношу до Тебе, мой Бог, войди и с нами будь. Сердца открываю я, руки взношу до Тебе, мой Бог, войди и с нами будь. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Молимся, просим Тебе, летостивый Боже, как моцарь этого небесного посилку на горе очищенные от загана и подрыхтованные до надыходящих свята, трас Христа Пана нашего. Присядьте перед лаской, щоб послухати душу авторських об'явок на третю неділю Адвенту. Кохане, перше щиро всім вам дякую за спільну сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто на протягу цього тижня прибирав нашу капличку, паспоралату, так само і вчора. Дякую за складене хвірування, за всіляку оказану допомогу, особливо дякую так само за хвіри, які складають на справу будову нашого костюла. Можна це буде учинити сьогодні після Святої Мши, нехай добрий Бог кожному з вас своєю щодростю узнагородить. На сьогодні апошній день наших парафіальних реколекцій. І тому хочемо від усього серця подякувати князю Яну за цей благословлений той час, за його таке гаряче і радісне серце, яким він тут з нами ділився, обвіщаючи Боже Слово. І молимося і за його, і за нас так само, як це зерня, яке кинув, принесло добру плону в нашому житті. А Тобі нехай добрий Бог благословляє у Твоїй послузі, у Твоїй праці і дає так само таку радість з Твого служення, з Твого святарства. Дякую велике. Ну, ksiądz Jan daleko nie odjeżdża, na Urucie, tak że kali що завжди можна буде його дійсно тут у Мінську зустріти. Ну, а думаю, так само ще і в нашій парафії. Na tym tygodniu u liturgii my odznaczamy u poniedziałek 14 sierpnia, że pamięć świętego Jana Krzyża, świętego dyrektora kościoła.
Zapraszałem na rarаты od poniedziałku do пятницы. Той, хто ще може не був, то спішайтеся, бо їх зостається все менше і менше. І тому можливості такої скористати в цьому адвенті зменшається, а від понеділка до п'ятниці в 6:45 запрошую. У наступну неділю, 20 снежня, під час Святої Мши у 10:30, вовчаняти Божі коровки в нашій парафії принесуть, а не привезуть, Бетлеємський огонь, який буде тут не тільки в неділю, а на протягом цих усіх передсвяточних днів. Можна буде цей огонь забрати з собою, так як він розсвітлив наше помешкання, наше місце, нашу молитву і був разом з нами так само під час вігілійного столу, як віднесення до того місця, де народився Ісус Христос. У закристи можна набити оплатки на вігілійний стол, календари на новий 2021 год, так само свічки Карітас, набуваючи які ми долучаємося до допомоги найбільш потребуючим у переживанні так само цих свят. Так як ми заповідали у минулому тижні, вже у зв'язку з цією ситуацією, зв'язаною з пандемією коронавірусу, в цьому році 24 снежня буде 3 святі мші пастерки, а 20 годині, 21:30 і 23 годині. Так як ми просто трошки не робили на толпу, а могли спокійно пережити, без лишнього такого хвалювання. І тому просив би, як собі запланувати, по-перше, один з цих, скажімо, годинів. І, ласка, є можливість цього вчинити, запишіться, звісно, на одну з цих імшів. При виїзді з каплички є така можливість нажати ці картки, написати прозвище і кількість чоловік з вашої сім'ї, які плануєте прийти на цю пастерку, або так само для тих, хто на сьогодні онлайн глядить і не може, чи не приходить у цьому часі, на карантині знаходиться, то можна дослати нам так само інформацію на парафіальну електронну почту. Кожного второк у каплиці 19 годині відбувається набожество про заступницю святого Антонія Падуанського. Кожну середу запрошуємо на набожество до Святого Юрцева. Особливою інтенцією, якою з'являється справа будова нашого костюла, і молимося за всіх наших ахвяrodавців і доброчинців, всім юбілятам, іменинникам, надиходячи от них, складаємо найліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я і усіх потребних ласк. Запрошую. Всі повстаньте. Шановний ксьондз Ян, хотім вам подякувати за ваше служение и за удельные сакраменты. Мы, молодь, удячны за то, что у нас есть от Бога святар, з яким ми крочимо до святості. Так само дякую вам за відкритість на Боже Слово, яке Він хоче скерувати менавіта сьогодні, менавіта до нас. І дякую велике за таку радість, за таку веселость унесення цього слова. Дякую вам. Дякую дуже, Міша Коваленко. І ще ksiądz Jan тут. Паважаныя, для тых, хто ўдзельнічаў на працягу гэтых 3 дзён у рэкалекцыях, знаходзіцца ў стане ласкі асвячальнай, гэта значыць без цяжкага граху, альбо нядаўна прыступіў да споведзі. І хто памоліцца ў інтэнсіі папы Францішка, можа атрымаць поўны адпуст. Што значыць поўны адпуст? Грахі нам Пан Бог прабачае ў сакраменце споведзі, а застаюцца долгі. Некаторыя можам выправіць, а некаторыя ўжо не. Так вось, я думаю, таким подарунком на Божие нараджэнне, дараванне ўсіх долгоў, сама то. Можна гэта адпуст пакінуць сабе, ахвяраваць за аднаго жывога альбо памерлага. Каб атрымаць яго і не забыцца за папу, памаліцца, гэта зробім цяпер. У інтэнцыі папы Францішка, Ойче наш,
который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спровеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Всемогутный милосердный Бог дає нам ласку, дякуючи якой ми з вірою вспоминаємо прийсти на світ Його Сина і чекаємо Його другого прийстя у славі. Нехай у нас світить во світлом приходячого Збавці і одорить своїм благословленням. Аминь. Нехай у земнім житті Бог дасть вам тривалостю віри, радостю надії і плен у справах милосердності. Мы радуемся прыстью нашего Откупителя в человечем теле. Нехай он одурить вас вечным життем, коли знов прийде в славе. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сиди на вас и застанется назавсёды. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Tradycyjnie po świętej mszy będzie jeszcze adoracja. Zapraszam. Święty Archanioły Michale, Wyrażi nas u zmagani, budź nam obronnym, słuchaj spokусy i pastać złego ducha. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, Беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Święty Archanioły Michale, молися за нас. Могутний Бог.